Nir malaken yam nere yene diala konti lian karwais no gwasame kenwar online TV channel. And wala changa wal diech kapay diokron kina dangrawi de jandangrawi de diech. Leren bialinga jan gwasame a rice mishalat a commissioner dung Nasser County ka Greater Upper State. Roger Shalat a commissioner ki kwaren kab Nasser County a jan banalingoni. Ko dob danen she lereme che jalat keja ko gor jen wo de leren che lat de jeling kan kono nyamre ler kan me mi jiram jidit kan war online TV channel no ga jen wo jender jen wa nasen ko ken no ga jaban wo jender subscribe ke de notification be aler je twany ko de ler ti de kan chamala shub keje bana mandana le rode bana jeling re wi kan naser ke jen gwasme gore bi jen wa ne ko ken Are ler kan me ban jelling ka thoknath ka kore ban jelling ka thok English ka do badana che gor ka je Ramadan la kor ko Nasser County ke commissioner and cap re wechen winemi ne ka gwase dane che kor che tore we ka Nasser kam jeshen bor kan SSPDF la de ni kirma yadit tele information mission release ke tel raj mi kwen do no right me je rajan che kwen bu kono kulingan walama che kwen Nasser na joga no reb kur karode berim ne rekre wedan reg mo wokan kamreb kan rodian bi reg la kurmu kamreb ban rode shega malat ke jeno kume SSPDF no be re which ko lankan Nasser ajene brek bu rem ne rodian men cha kolat gwaseme ajene je humanitarian ten kon de lok de jetop re which ka Nasser shekena logikan logikan top ka do badanen go ke jen dong bu kor be ben ka jam ko en rewi ka Nasser ke jen gwasme aniga gwaze dane shi kor je to ka je rewi ka Nasser shi ne tin wana kan ne ti konti lagat ka mandini ke ka men shi ke jere which shi ka rodian which re which anyok chete karek ka mi da dane sham ka kwi kore chi tok anyok bon rewi ka Nasser ka do badane chalat ke je jene shi kolora ke joyen chalka kolora men je ka mas piniti je kan mes kwan me ken twagba yo kamere boror chirka men ngai konen wore which ka so Sudan ke leo ka jen gwaseme kolora chala joymi kem ne ideal jene kure shi twok kor gwate shi wa ano me ji twok kam wayami ken SSPDF gwase dane shi jeshen bor shi kan wi yara diu shi kan captain ke shi ka barak dëcni kuma kirma yadit mechi kana kep wacha ne to wana long re winten kono te ka Nasser che ga jako bika pot re wi ka mandang re wi ka jing mir ken wi dialen ko kenen kono te ka Nasser chawra mo cha jala ta kwerdan and kep Nasser James Galwalo commissioner dung Nasser County mental long pinde ke men ye Nasser ke men yan ka Nasser ka kwide charaja mo chaja kwen ajene nyok ajene security situation re which ka Nasser ajene telere kan tam stable ajene telmelarek mal jatin awo shinere konin shingre which akan city karego ko telekwen mejeka anyok dulbo ka korgwaze dan mechi kum SSPDF mechi kan ga dochi ga dulji kan ga wang alo chatel kwen masham ka mi goike namo ajani chinere alten winemi ci chochatin kaniten kondong de kwende jetup raji humanitarian shigro le lo dwal kan ka kwira medan shan ka laran ji yun mi sedan so shigro den gaga mat tel men metup kan ka tel men metup kan ano ajani mu kuma so Sudan mu we wakami ba mangne ne kon la jechen bor re we kan Nasser kan wulan kanti ka jen kor pasame nyodo je gwa ngo biriktu ngwan bigritin kon kormala nonga la yerna na ki la dag na wich ba loga dan de jigbo be je yar so ko kuje mo de kuma so Sudan de kan kor de kan ja che shup ke de kan de ja SSPDF de kan lo jok lo che de mo che de chobre wi kan Nasser kan wulang mo gor kan no malba de tin ko gor ga je en go de log de je top ka kwi kor che tok me changa ajene nana ka kore dana shi tok ala ka gwaze dane shi dëcni South Sudan People Defense Force gwade shi ka rodian barton re gwade shi aka joitin
Can it can chaka look a local community. I know. A jenaka kɛɛl ka duob raan shelat keje lo ne recording chi gagan winami a jena ba ka relocate bolo ba ka nang re which ka so Sudan ki ba ka nang kuma SSPDF a jena ri shop ka jendang ra kɛɛl te la de ni SSPDF ti chakep a jena ka tin ka kɛɛl a jena re which winami din ti shop ka jendang ra kɛɛl ka tin re which ka Nasser a nyo jena re which ka ulang te de ni shop ka well dich te ka tin te chakep ka kuma ker ma yadid ba ana munyu den wa madian dial ke din di jandang diok wido bakel ke din ko na sha kabre wi kana sar kan ulang ken din je to tel mi shalel ke jen gwa se dane ci local community ci kan ka kep je kan kondien ka ne kontin la nuare ke je jen bore ci ka kep ka do badane shala ke jen go sha ka de la mo kerek jen ne ton ta makatin ku kan do badane de kan nga je ke de ke va kwit ke je de kan ngre wich ka juba ke de kan ka malakal ka dobe dana chagoro je en wode malere ten to roje mo che jakwen ajene de ni jandang ru kel chaga kep ka tin ka kel ke de ni to cho wel die ka tin re wi ko lang ma den dial jen jogo bakel tel ma chalel ke ko ne ko ta nasr kan ulang no kan mal en me chi gwaj me dan kam SSPDF kene ne ko la je jen bor taye dan e cha ka ma ka je de ni ke taye dan ci kor che to go je no ene de ko de chiken kene de to ne de kon yurien bar ko goto kon ci goto no ne de ti to go jandang de bakal ti kan ne de kon cha kep ne de kon ta nasr kan ne de kon ta ko ulang ka ku malka anyo ke nyogo right ke jen ku kolora kan me man to re wech ka nasr jen ko rana ci to re wech en winami je dul wal ci jako beril ka ku jamo chane de ngwan ci jako biga tere dul wal ka tay dan ci kor che to go je jenere dul wal tin ne de shop ko jandang baro ne di jandang baro ti la patient kare den dul wal te tandien kaneden kontin te ka joy en chalka kolora no a jene chine di shop ko wel chikliu are dul wal ngwasmo kata dana ci joy mo che to ko je no mada dien wa ne di choko bakel ne choko bakel ba chikliu ken shop gwada dana te dul wal te tin ne dangwal ti ka tin kono liu re dul wal ne bakel to liu ka ken ka shop dul wal no galluak shelar nena ajana go ne ti la professional te delet re dul wal ka ku pola pan ko ntama tine ti wan long to go luak tiketin kane tin kontin luakana re dul wal ku ken ka ku jamo de go ne luak long ka ji humanitarian ko de ne mo ka wal ka de ken ta dana de na de tike je de ken de alaka chawraj mo cha jalat ramadan ala kur Nasser County ne James Galwalew ala kɔmicinɛr dung Nasser County e cher raja dan shalat ban je chuling gwasame ka tok English ka do badan en cha jalat ke. The humanitarian situation in Nasser County upon Nile State remain critical following renewed clash with local authorities warning of escalating displacement, food shortage and worsening cholera outbreak. The violence, which intensified in recent weeks, saw local army use also known as the Y Army seize control of military barrack in Nasser town, displacing many families to nearby villages such as Mandang, Jingmir, and other villages. Many others have fled across the border to Ethiopia, Galwak said. The security situation in Nasser is now stable, but the displacement population faces a severe shortage of food and shelters. Commissioner James Galwale, Commissioner of Nasser County, said that on Friday. He warned that the crisis could deepen in the coming month if aid is not urgently provided, as intermittent fighting over the past month has destroyed livelihood and disrupt essential services. Following the last week clashes, several South Sudanese People Defense Forces soldiers fled their barrack and are reportedly sheltered with local communities, Galwak said. Efforts are underway to locate and evacuate the stranded troops either to Juba or to Melekal. We have registered 21 soldiers so far, including 15 in Wulang, which is geographically close to Nasser. And when we add 21 plus 15, there are 36 soldiers, which are together with the local community in Nasser and in Wulang. Those we have recovered are safe, and we are working with the national government to evacuate them. The main challenge is food, though we have managed to deliver some supplies. The conflict has exacerbated a growing public health emergency, with the cholera outbreak spreading rapidly amid a lack of medical resources. Over the past few days alone, more than 70 patients have been admitted to health facilities, with 10 deaths recorded, Galwak said, the commissioner of Nasser.
Sick patients die before they could reach the health facility, and we are struggling with severe shortage of drug for treatment, he added. Galwak, the commissioner of NASA, said a medical professional himself noted that health workers are on the ground but remain overwhelmed by the scale of the crisis. The commissioner reiterated urgent appeal for humanitarian intervention and peaceful resolution to the violence if no aid arrives, so the coming month will be extremely difficult for our people, he warned. Chelado ne nehman gorke long term ne te konte chakep re korea dan kete shiruri and local community ne jandang jogu bakel ne weldich wajen shalke wulang ne jandang rudikel re wach kanaser maden dial nyen jogu bakel kene ti tune let kene kontila international skin kontilet coordinated de ke ba kwere which and we kono tin lene kelga kane to ba ga nang ka gwaza danan shikare nyal chikana realika ki chikan do ba danan de ga nang ga chikan realika ne me jela danan gorno de nya ya kel ka manana shalat nasir commissioner wooden shol kon e James Galwalo me la kwere dini jare we kanasir biata gamal